Pulis aresta con 5 mga persona incluida un menor de edad na bypass operation alina Lower Calarian inabaliwasan anoche. Personal sa side of del Police Station 8 alina sinunog. Kita ang kabesa di la Jefe Police Chief Inspector Hingming Ladja Ali. Ya conduci bypass operation alina Suterbil Barangay de San Jose Gusu. Ya puede aresta con si Francisco Bautista alias Camblon, residente de Campilan Drive, Suterbil. Él es la 5 na top 10 drug personalities na Police Station 8. Con él confiscal paquete de sospecho shabu y el 100 pesos mark money. Sospecho de kompensasion de Elias sa con el mga droga. Ali daw con alias Toto. Yaman palo apel mga pulisya puede tamen aresta con si Amputu Hanapia Imandi, 25 años residente de Suterbil. El mismo grupo ya conduce tamen bypass operation alina Baliwasan Seaside. Ya aresta con Skanda Yasser Sarabi alias Bukul. Y con Masmud Aslari 20 años de Mangal Baliwasan. Y con un menor de edad. Pagkahuli kay Camblon, may sinabi siya yung doon din sa Suterbil, mga sa Dakon, yung mayroon din nagbibenta doon. Kaya nahuli yung doon sa Dakon. So nang nagkaroon ng tactical interrogation kay Camblon, sinabi niya, pagkuhaan niya ng sa Baliwasan Seaside. Kaya nang nag-follow up tayo sa Baliwasan Seaside, nahuli doon sa may bridge, yung inudilan natin ng Shabu. Kung ang mga suspetso o mga kumpiskaw item yung turnover para na investigador, iespensora el planta kaso de droga prohibido. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.